wabarakatuh. Aywa haray ɗen yewta ɗo ko innete kon ashukru ala ni'amillahi, yettugol nemaji Allah ɗin. Dandi Allah dalika Qur'an, wa qalilum min ibadiya shakur. Wonni ko seeɗaɓe ni e nder jiyaɓe makko ɓen woni yettayɓe nemaji makko ɗin. Ko lutti kon fopp wo ko dulluɓe. O yilti o inni innal insana li rabbihi lakanud. O inni innal insana no neɗɗanke tagaɗo on li rabbihi wonande nemaji jomi makko ɗin lakanudum pellet ko dulluɗo. Joni noon yettugol nemaji Allah ɗin, si ɗen fala andude importance yettugol nemaji Allah ɗin, en aray e hadis Asma'u bintu Yazid ko maki. An Asma'u bintu Yazid qalat sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin yaji'u munadin fayunadi bi sautin yasma'uhu al-khalaiq saya'lamu ahlul jam'i al-yawma man awla bil karam liyaqumi alladhina tatajafa junubuhum anil madaji'i fayaqumun wa hum qalil thumma yunadi liyaqumi alladhina kanat la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah fayaqumuna wa hum qalil thumma yunadi liyaqumi alladhina kanu yahmadullaha ta'ala fi sarra'i wad darra'i fayaqumuna wa hum qalil thumma yuhasabu sa'irun nas. Asma'u bintu Yazid inni won si Allah muɓidiroyi adinoɓe ɓen e sakkitiɓe ɓen ka dargal. Goɗɗo go aray ewno yimɓe ɓen fop nana ewnandu ɗum kono ngo wolata o inna saya'lamu ahlul jam'il yawma man awla bil karam. O inna onon yimɓe moɓaɓe ɓen ka dargal ɗo hande, adinoɓe ɓen wo sakkitiɓe ɓen fof moɓama hande andoto ko hombo teddinirte moƴƴede e muɗum. Fop nana gonɗon hito ngon inna yo ɓen yimɓe woɗɗitotonoɓe danɗe mum ɗen, ɗum woni ɓe ɗanotano ko moƴƴa jemma maɓɓe on fof haray ɓe ɗani, yo ɓen immi daro ko ɗum woni liyaqumi allazina tatajafa junubuhum anil madaji. O inna ɓemɓe becce mum woɗɗitotono danɗe mum ɗen, ɗum woni ɓemɓe walotanoke ɗano jemma on fuu, yo ɓe miɓe daro. Ɓen immowa hum qalil hara ko ɓe seeɗaɓe ni. E hito ngon continue kadi inna liyaqumi allazina kanat la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah fayaqumun. O inna ɓe yimɓe kadi tawaynoɓe njulayagal coggu e ngeygu soholintaɓe fi dewal Allah ngal, ɓen kadi yo immi daro. Ɓen tawaynoɓe hay hunde alaka anna ɗo ko ittata hakkille maɓɓe ɗen e dewal Allah ngal, yo ɓen immi daro. Ɓen kadi immo hara ko ɓe seeɗaɓe ni. Hito ngon continue liyaqumi allazina kanu yahmadullaha ta'ala fi sarra'i wad darra'i fayaqumuna wa hum qalil. Hito ngo inna ɓe yimɓe kadi yettaynoɓe Allah, woni no satti woni no hoyi, hiɓe yetta Allah. Nde landiɗaɓe o ɓenna ɓe yetti Allah way fof no marsude. Ɓen kadi yo immi daro, ɓe immo kono hara kamɓe kadi ko ɓe seeɗaɓe ni. Ɓenna ko ɓeɗo moƴƴete e mum hande e bange tawata no herti, haray ɓe hertinana nden ɗon moƴƴere. Summa yuhasabu sa'irun nas, yimɓe luttuɓe ɓen non ñaawe kono ɓeɗo pottinte taw. Ɓeɗo heɓay taw faveur moƴƴere nde ɓeya yimɓe luttuɓe heɓata. Wa anil Hasan rahimahullahu ta'ala qala Musa alayhi salatu wassalamu li rabbihi ya rab kayfa istata'a adamu an yuaddiya shukra ma sana'ta ilayhi khalaqtahu biyadika wa nafakhta fihi min ruhika wa askantahu jannataka wa amarta al-malaika fasajadu lahu. Faqala Allahu ta'ala ya Musa alima adamu anna dhalika minni fahamidani fakana dhalika shukran lima sanatu ilayhi.
annabi Musa landino Allah nyande go nene Allah kaifa istata'a adamu an yuaddiya shukra ma sanata ilayhi ko honno adama baba adama wawiri yettirgol ma moƴƴere nde waɗanɗamo nde ko honno yettirma yetolan khalaqtahu biyadika parce que a tagirimo jungo mango wa nafakhta fihi min ruhika a wutti ruhu ma on e makko wa askantahu jannataka a hoɗinimo kadi ka aljannama wa amarta al malaika fasajadu lahu a yetike kadi malaika ɓen fo yo sujjanmo ɓe sujjanimo yetolan ko honno jarnirma fi ɗum ɗo par ce que goɗɗo no duwa jarnede e golle ko waɗanta kon goɗɗo fa qala llahu taala Allah yetimo inni ya Musa he ko yo Musa alima adamu anna dhalika minni fahamidani fa kana dhalika shukra lima sanatu ilayhi o inni adama ko andi kon tun wonde ma ɗiɗi kontuɗa ɗo fo wona kanko waɗani ɗi hoore makko ko min waɗani moɗi kaka andi yuri hari o yettilam ko ɗum woni jarnugollal ngol ko si a anditanimo haray lanniya jarnimo o inni wo alima adamu anna zalika minni ko ɗum o dalika Qur'an wa ma bikum min ni'matin fa minallahi awa kala nema kala moƴƴere wonde e maɗa antagaɗon kaka Allah nde iwranma wona an waɗani nde hoorema wona goɗɗo go kadi waɗanma wa an Sa'id an Qatada anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qala arba'un man utiyahunna faqad utiya khayray dunya wal akhirah lisanan dhakiran wa qalban shakiran wa badanan sabiran wa zawjatan mu'minatan salihah nelaɗo maki wo piiji nayi no woodi si Allah o kimaɗi haray a okkama moƴƴere aduna a okkama moƴƴere lahara piyu ngara nun kun lisanan dhakiran ɗengal jantotongal inde Allah si Allah wallima hara ɗengal ma ngal ko wowlaygal inde Allah say wo say jangaygal Qur'an ɗum woni go'o si o okkima ɗum ɗon wa qalban shakiran e ɓernde yettayde nemaji Allah ɗin o singane ɓernde nde dulla ɓernde anditanayde Allah nemaji ko waɗani mako wa badanan sabiran okke ɓandu sellundu wawaydu daragol juula e wawaydu horugol wawaydu waɗugol dewal ɗoni badanan sabiran ɓandu sellundu wa zawjatan e ɓeygu mu'minatan gomɗinɗo Allah salihatan moƴƴuɗo debbo moƴƴo wosi Allah hiɓɓidiranima ɗiɗo kala okkaɗo ɗiɗo nayi wara e okkama moƴƴere aduna e lahara lisanan zakiran ɗengal jantotongal fi Allah wa qalban shakiran e ɓernde yettayde Allah nemaji makko ni ɓernde nde dulla wa badanan sabiran e ɓandu sellundu ken wa zawjatan mu'minatan e ɓeygu gomɗinɗo Allah salihatan moƴƴuɗo wo kala okkaɗo ɗiɗo nayi o okkama moƴƴere aduna e lahara walidhalika kana min du'a'i Daud alayhi salat wassalam allahumma inni as'aluka arba'a wa a'udhu bika min arba'a fa amma allawati as'aluka falisanan dhakiran wa qalban shakiran wa badanan alal bala'i sabiran wa zawjatan tu'inuni fi amri dini wa dunyaya hay annabi Dawud tigi ko ɗum o ɓantayno juuɗe makko nen o toro Allah ko ɗiɗo nayi Dawud ko innayno inna Allah mi torike ma okkam piiji nayi dandami kadi piiji nayi o inni ko honɗi woni ɗiɗi minni ya okkan ara nun ɗum falisanan dhakiran ko ɗengal jantotongal fi maɗa ɗengal wowlay waɗaygal zicre wowlaygal fima hara na yennirgal yimɓe tumma ño'irgal yimɓe wa qalban shakiran e ɓernde yettayde nemaji maɗin hara na ɓernde dullunde wa badanan alal bala'i sabiran e ɓandu muññotondu e dow albala uji aduna ɓandu résistaydu ɓandu sellundu wa zawjatan tu'inuni fi amri dini wa dunyaya e ɓeygu wallitotoɗo lam fi affaire ji an aduna ɗin e affaire ji an lahara ɗin hella aduna o wallitoto lan hella affaire la dinan kan o wallitoto lan o inni ko ɗiɗo mi torima o inni noon wa amma lawati a'udhu bika min hunna joni noon ɗiɗi mi molorma kadi minni Allah dandan ɗi ɗin ɗon kadi ko ɗi nayi piyum ara nun kun
waladan yakunu alayya sayyidan wa malan yakunu alayya wabalan wa yatamatta'u bihi khairi wa jaran in ra'a minni hasanatan katamaha wa in ra'a minni sayyi'atan afshaha wa zawjatan tusayyibuni qabla waqtil mashib. O inni piiji nayi ɗiɗi minni ya dandan Allah. O inni piiwu ngara nun kun waladan yakunu alayya sayyidan, ko ɓiɗɗo wonowo patron an ka galle, hara na ko mi wi kon o waɗata, koko wi'i kon o waɗata, hara kanko woni boss je on ka galle, koko woli o hara na, parce que ɓiɗɗo no duwa heɗade ben mum o inna waɗirni waɗi parce que ben no mari expérience pour ma, oldo ko tagaɗo emo wawi faljude kanko kadi ɓay ko neɗɗo, kono noon wona yo taw hara ko ɓiɗɗo on innata ko ɗum ɗo waɗete. O inni Allah taw kan siga on ɗon ɓiɗɗo wonowo kohoje hoore an ka galle, hara o nanantalan, o jaɓata ko mi wi kon, koko wowli kon waɗete. ko ɗum woni waladan yakunu alayya sayyida, taw kan siga on ɓiɗɗo wonowo patron an ka galle an, hara koko wowli kon watte, o jaɓata mi wadde ko mi haalanimo kon. O inni wa malan yakunu alayya wa balan wa yatamatta'u bihi khayri, dandam moɓirgol jawdi no mi moɓiri wo, ndi wona probléme dongal e hoore an ko min ñawirte fi mayri, mi waalo mi maya mi acca ndin, goɗɗo iwtira ɓaawo ronandi enjoy no waɗa ko faala, hara kanko ñawita ko min ñawirte noon fi mayri. Probléme ji mayri on fof ko min rondi, mi waalo mi maya mi acca ndi, goɗɗo go iwtira ɓaawo ronandi waɗa ko faala, hara ko min noon piyete fi mayri ka gaburu. O inni dandan siga ndin jawdi. O inni kadi dandan heɓugol kawtal, in ra'a minni jaran kawtal, heɓugol kawtal, in ra'a minni hasanatan, hara so yimiɗo waɗi ko moƴƴi katama ha o suuɗay, nayo goto andu. Wa in ra'a minni sharran, so yi'i ko boni e hoore amma miɗo waɗi ko bonki un gotum, afsaha, o sakitana yimɓe ɓen fof. Mais si mi waɗi ko moƴƴi ɗum ɗon nayo wowle, mais kala bone won kon o yiri miɗo waɗi, o diffusay, o sakitana yimɓe ɓen fo ɗum. O inni dandan siga ngal kawtal, wonte kawtal bongal. O inni nayi on wa zawjatan tusayyibuni qabla waqtil mashib, e ɓeygu furɗinayɗo lan hara hewtali kami furɗa. Dandan heɓugol siga on ɓeygu kadi. ɓaynodi ɓeyguli go si a heɓiɓe a furɗa yara hewtali ka furɗa, hakke ko probléme ji ɗi. O inni donc ɗiɗo nayi mi faala ya dandan ɗi Allah. Walizalika qala Muawiya bun Abi Sufyan li julasaihi yawman mal afiyatu fikum, wa qala kullu wahidin minhum shay'an, summa qala al afiyatu lirrajuli arba'atu ashya, baytun yu'wihi wa aishun yakfihi wa zawjatun turdihi wa la ya'rifuhu sultan fayu'dhihi. Muawiya bun Abi Sufyan landi ɗimmoɓe makko ɓe ñande go, o inni ene mo kala e mon ko on ɗum kontuɗon, ko on ɗum woni aafiya onon kam mon, ko on woni moƴƴere, ko on ɗum woni jam kam moɗon ono. Mo kala wowli no définition mum on ko konti gon, ɓay yimɓe ɓen no serti. O inni ok, o inni kanko kadi awa kanko ko andi ko woni aafiya fi ɓiɗɗo gorko ko piiji nayi. O inni piiwu ngara nun kum baytun yu'wihi, heɓugol suudu ka naata hara ko an jeeyi. O inni ɗum no wondani goɗɗo e ɓuttu, ɗum ko jam. Wa aishun yakfihi, e dépense yonayɗo, hara naya ñawlo si ñamama ñammina ɓiɓɓe maɓe, naya toro, hara ɗa mari dépense ma o. Wa zawjatun turdihi, e ɓeygu weltinayɗo ma, hara ɗa mari ɓeygu weltinayɗo ma. Wala ya'rifuhu sultan fayu'zihi, hara hay laamu ngun anda fima sakko ngu tampine, parce que laamu hay inde mum ngon tigi ko doole innete ko as-sultan. Ko woni sultan ko doole, ko ɗum woni power. Power kadi e anglais ko doole, e français kadi pouvoir, ɗum ko doole. Ko ɗum innete laamu, ko on ko doole. Donc o inni wo hara laamu ngun hay anda fiya sakko ɓe lorranmi.
donc si goɗɗo hiɓɓidiri ɗiɗo piiji nayi wo jamno e ɗum ɗo heɓugol suudu ka naata ko an jeyi, heɓugol dépense yonanayɗo ma yok, heɓugol ɓeygu wawayɗo weltingol ma, heɓugol hara an e laamu ngun on marda probléme sakko ɓe tampine, hara hay ɓe anda fiima sakko inugol ɓe sonjata, hara o hay on naɓiɗa. Wa qala Sufyanu Sawri rahimahullahu ta'ala, ni'imatani in razaqaka Allahu iyahuma fahamadillaha alayhima washkurhu, ijtinabuka min babi sultan wajtinabuka min babi tabii. Sufyanu Sawri o inni wo nemaji ɗiɗi no wodi ka anna ɗo ɗi yimɓe ɓen yejjiti fi mum few, meɗin ko nemaji si Allah waɗanima ɗi yettirmoɗi, inna o jarama kadi. Ijtinabuka min babi sultan, si Allah woɗɗinima dambugal laamu ngun, ko ɗoni o woɗɗinima dambugal justice on, c'est à dire amara probléme ñawore ka justice, ko ɗum woni ijtinabuka min babi sultan, o woɗɗindirima hakkude ma e dambugal juge on, c'est à dire amara ñawore, amara probléme. Wajtinabuka min babi tabib, o woɗɗindirma kadi e dambugal docteur jo on. Si tawi a konkali dambugal juge on, ɗum ko woni amara probléme, ɗum ko nema non. Si a konkali dambugal docteur jo on, ɗum ko woni ɗum kadi ko nema ko, parce que ɗum wolli a nawna ɓiɗɗo ma, nawna ɓeygu ma, nawna. Ɗeɗo dambuɗe ɗiɗi, dambugal juge on ka justice e dambugal docteur jo on ka labutani, wo si Allah woɗɗinima ɗe dambuɗe ɗo ɗiɗi hara a konkatade, wo ɗum ko nema non. Reɗa doya yettude Allah moƴƴa. Si a alaka prison, a alaka labutani, ɓiɗɗo ma alaka prison, alaka labutani, ɗiɗo cuuɗi ɗiɗi, si Allah woɗɗindirima e ɗiɗo cuuɗi ɗiɗi, prison on e labutani on, ça veut dire quoi? Si tawi a nawna a jogaka ina ay kaso wonɗa. Sufyanu Sawri inni wo ɗum ɗo wo ko nema molanaɗo yettirmo ɗi nemaji. Ko ɗum waɗi nelaɗo maki sallallahu alayhi wa sallam, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yawmihi faka annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Nelaɗo maki si weti bimbi a fini, tawi ko a aminan fi sirbihi, ko woni ɗum hara a hula hay hunde, a bonna fuy laamu ngun, a marda probléme e laamu ngun fu sa hula a bonna, ko ɗoni aminan fi sirbihi, ala ka ɗaɓɓitede. Mu'afan fi badanihi, hiɗa selli ken hay nokku alama musude ɓandu ma ndun. Indahu qutu yawmihi, tawa on hera kaɗa mari dépense ma ngal ɗon ñallal. Nelaɗo kanko koye naali balɗe ɗiɗi, arɗa mari dépense hande e janggo, oyni arɗa mari dépense ngal ɗon ñallal. Ko fiyon ɗum kanko wolan ɗum acci fi innugol janggo. Gandirɓe ɓen inni wo kulle ɗe mara jiifa, ko kulli on ngi fottata ka buru ara ngi mari jiifa, ngi mara ay doloke sako ngi heɓa jiifa, ko tagaɗo tum mari jiifa. ɗum ko honɗum holli, c'est à dire wo si tawiɗa hooli Allah net hiɗa andi a yoɓotako kulle ɗen. Allah ini wama min dabbatin fil ardi illa ala llahi rizquha. Ayata kullum ka aduna ɗo ɗen ka leydi ɗo ɗen taway kum mari jiifa ma saku kun yoɓi saku ka kun yaasi kun heɓi ko kun ñama kun lowaɗa kun mara no, ko ɗe heɓi ɗe ñamde ɗon, e pi janggo kadi ɗe heɓay. Donc ko ɗo waɗi si nelaɗo inni hara indahu qutu yawmihi, har mo mari dépense ngal ɗo ñallal, parce que nelaɗo andi kanko ka janggo kadi heɓato, parce que tanke arsike ma o lannali a mayata. Donc ko ɗum waɗi arsike ma tanke ɗa fofude a hendotomo. Ko ɗum woni wo wa indahu qutu yawmihi, haray mo mari dépense ngal ɗo ñallal, faka annama hizat laka dunya bihazafiriya, no way wasi aduna Allah fo ko an jeeyi e ko woni konka aduna fof. Mais siɗa mari hakkille, mais honto noon andata ɗum, tu'raful asya'u bi addadiha, piiji ɗin ko honno andirte ko opposite majji on, liddu majji on. A andi ɗiɗo tati ko nema o ñande weeti bimbi tawi ko a wanted, hiɗa ɗaɓɓitede, an e laamu ngun ɗon mardi probléme. Ara ka ma ɓenna bon gardi luttima ɗon,
ko nde ñande andata jaka ko ko laado maki man asbaha kala firuɗo bimbi aminan fi sirbi mo hooli ka leydi ka wonɗon o mara probléme ko nde ñande anta ɗum ko nema goo kono kokoyni kadi mo afan fi badani o sellugol a wawata andude cellal ko nema never a nawnali parce que piiji ɗin ko liddu majji on ɗi andorto ñande weeti bimbi tawiɗa nawni ma ñande weeti bimbi tawi ɓiɗɗo ma no nawni ma ɓeyguma e ɓera ko nawnare hulɓinide yawn ka labtan ɓe waɗa report medical report on tawano ko nawnare nde ñawdotako ko nden ñande andata o hadis ko gonga si wona ɗum o hadis kanko hara min no ɗum si ɓe wolande ma ɗum hara ɗum feƴƴira ɗo a wata ande ay ɗum ko gonga mais ñande nawnuɗa andata ko gandiɗo ɓe ɓen inni kon cellal no weli ñande wonaɗa ɗaɓɓitede ma heƴuɗa e jungo yawɗa court justice heɓuɗa probléme nde ñande andata jaka wonugol mara probléme ko nema ولذلك قال الفقيه رحمه الله تعالى إعلم أن الحمد والشكر عبادة الأولين والآخرين وعبادة الملائكة وعبادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعبادة أهل الأرض وعبادة أهل السماء فأما عبادة الأنبياء فهو أن آدم عليه السلام لما أتس قال الحمد لله ونوح عليه السلام لما أخرج الله قومه وأنجاه ومن معه من المؤمنين أمره الله تعالى بأن يحمده فقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء وقال داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ko wonto andata o yettugol Allah ko dewal ko malaika ɓen ko ɗum rewirta Allah annabaɓe ɓen ko ɗum rewirta Allah adinoɓe sakkitiɓe fof ko ɗum o seede mo ndaaro awa hella ka annabaɓe annabi adama ɓay o inni essio o iili ko nu ngoyni o inni alhamdulillahi gol holli ko ɗum woni dewal maɓɓe annabi nuhu ɓay Allah yooli ayɓe yimɓe yedduɓe mo ɓen fof o dandimo kanko e gomɗimɓe mo ɓen ka laana ka batowum makko ko nun Allah inninomo Allah innimo fa idasta wayta si a fotodiri anta annuhu wa mamma aka e ɓen wonduɓe ma mina alal fulki ka laana o joɗike ka laana ndiyan ɗan ari yooli ko lutti kon fof haray faqul wi'u alhamdulillahi allazi najjana min alqawmi zalimin innu Allah mi yettima an o danduɗo men ɓe yimɓe toñoɓe annabi Ibrahima ɓay o jibini ɓiɗɗo e o kawtoni ɗon duuɓi kono ngoyni o inni alhamdulillahi mi yetti Allah allazi on wahabali okkuɗolan alal kibari e hoore mangu e hoore mi nawi Ismaila wa Ishaq o ɓiɗɗo enteɗo Ismail e Ishaq ayi o yettu fof ko alhamdulillah annabi Dawud annabi Suleyman ko num ɓe inni kamɓe kadi ko ɓe inni ɓay Allah andiniɓe haala colli ɗin ɓe nanay haala culaji ɗin ɓe nanay haala colli ɗin ɓe ɓi annabako ɓe ɓi laamu ko ɗum ɓeni ɓenni alhamdulillahi allazi faddalana ala kasirin min ibadihi lmuminin min yetti o allahjo ɓurnuɗo men e dow ko ɗuuɗi immorde jiyaɓe makko gomɗinɓe ɓen donc o innugol alhamdulillahi ko ɗoni dewal ngal tagaɗo na ya won dulluɗo ko ya inno Allah o jarama anditanamo nemaji makko ɗin sina ɗum ñande o jaɓitiɗi ko nde ñande andata jakare ɗa nemini par ce que a yaway piwum kun ha ɓe ƴettita kun e jungo ma ko on say andata valeur makkum wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin salawatu rabbi wa salamuhu alayhi haray on jarama en on say kadi inchallahu taala